wan to aba man osande wo kan mo to hwaso me de akufo ado na ne abana no waji Trumu tutum na won endi won jintum aniko wakasa the only place I mean nya adwene de musama ma obasan ontum nsan de ono awo na erika do ontum nsan o do tum nsan Baku so nsan yo oh ya manu kwa ni obasan me say bia say kura na MPP for na omo be peja matter we Sam George on kan ho asem bi enti bia now minority no and also there be no be co parliament was say omo be private bill anya sa de intina o de mi na o yamma asofa a wokoye meeting wotum wokasa na osan de yentum ntina Ghana na yenji ntum de sabe asofu wo hu ade wonyimoye magana na asofu na wokahye kukuom wo bompai wo kwen wo wone hwana asoromba wodin sam toto hwana asoromba hwane tirim de wonkoto aba mfentia na akufo ado na aban osande wo enyisum na enyidado wo Mr. Mahama no mu no. Is that what they called for? And the mass of no wanye din wo Ghana na mesu minyime de se Christiani eji Kristo tum Muslims they rejected their own muha won din mpo no wanto aba man osande wo kan mo to hwaso me de akufo ado na ne abana no waji Trumu tutum na won endi won jintum inti Dr. Baumia on several occasions obwe na no pain okade on what abama na obesan the madi if you osa no jintum it's against his religion inti so obane de Muslims na mpo wokoto abama Mr. Muhammad wo ye din including chief imam na de na I will be surprised. I will be very surprised. On inti na Mr. Obotum was saying and odo tum sign so osa na chief imam wan koto aba another Muslims wan koto aba to call for Trumu. That is not what they want. Nyada Muslims what you show. Muslims are what to aba wada ma Trumu. They will have to speak. And so the way we know the vote that came from Muslim communities. And I do call you when they what the power need Trumu. And I know Muslims are going to speak. Regional imams what for one who were meeting what did say one they will speak. Wankasa Allah will punish them. Nyamine bufu shu baba honodo. And that is why Mr. Mahama will sign. Osu bempa. Nya Sodom and Gomorrah. Mido wa Bible. Nya Trumu. No ma jaba shi ohano. Mr. Niku waba sign. Yama wonu nkranhye waba sign. Me de besia. Yo, yeah, that's it. Obia China again. I don't know say parliament a pass that down. Oma pass that. Yeah, pass that. Intenti mi sa ko kra back we say no. Yeah, intenti kwan say ko back kra pass na just say one of the journalists why? The 8th parliament na we na adwuma. Be no entumi ya me law. Enti say sanko parliament. That's the law. Bi kura new members na aba no ye with the co parliament ya obi njintum because they say ye beba benya parliament ya pass a law I'm a different president ya be sign which enconesa and ye be say go back to the parliament and say woman majority nti no dey say ekoduro ho na so Ghana for be hu say 3 days na me kura mpo de me kan say me aduma Sunday we bebe me bobo headmaster for mo Ghana head na adua no any headmistress any can say school for beza ne for omo hwe nkola mebebo omudua no saa so na media station for no so ne bebo omudua unim de ebekọ ne se senior omo yutuazia no ya NDC for de ba ne se yento obi a na se yenka nkofo anu ntum with skade omo yade edini semtrofo ni bi ayo madwen se omo bro nya ne omkoko na aba ba wo semtroni na wo de ye no meka na de o se entro ni na da na de besa yensu ye be kire o se Ghana ha ne ete no sebi
wodi an say obi konso na wabi adwuma na wotwa woka wo na sa wonfa nka no kre na de bedi ntro atwitwa anasa atumfutro Ghana fo na yema ho kwan because ensem bia astarte a boboba no enye hwe se NDC fo enkramen akoto ahye 2M Express so last week omu hodu omu station be say 3-4 days na 2M Express cars entimi ntu enfri Kumase makra entimi mfri akra nko Kumase say ade ya eno eye government when since when the 2M Express a private individual property be a government transport company na media stations wo Ghana ha na obi antimi anka ho asem enra bui die si wo bui we miam de mani ne hu ye e wo airport residential na okwohwe NDC for boys bia omakogu bui dam for anase bui power authority for of head officer wo Accra authority for of head officer wo Accra airport residential na omo ka kire workers civil servant say obia fa na dwumanto no nko fie from security to the top. I'm sorry you are going to be disappointed on site. And are you campaign me kaya? No, you have some George you push yourself on sign. No, on sign. Yeah, on sign. So oye campaign, you know. No, you now know what na Sam George. Yeah, Sam George that day meeting, no. Osi ono ankasa be fa na personal ba obwa. Say Sam George the time anajo mama ye president in 2014-15. And once I'm sorry oko media no so ebisa no. O say nya de hu hia Ghana fo hia na. Sa mere ne sa ne ma no. Ghana fo e pe bia na de come the Ghana fo e pe shelter. Sa ne ma de hu hia place de. So na ya kan wase. Sam George no ono na kan na no ntino. Ene oko media no so ne ebisa na oka de senti ama ne nyonwa. Eye Ghana fo dodo na makoso aka. Omon kai na esi 3 days ago dodo na e na omo sanji NDC fo di asen akoto ababon. Bia ni one NDC fo kan ya ebebam was 4 years we are no mama the president not even one. Osan ya ebe say obesan ya once ade we ne me da bia me kan time omo satis ade we ne me kan ya mama for me say we no eye pure campaign message and NDC for no NDC for when it comes to nyama bi so omo ye very smart. Say ayi we no omo kofa bae no eye agenda ba MPP for no da bia no mo tro man NDC for no use some of them no mo de omo ayi omo adwuma na wie. Because time as St. George Coupe just as MPP for MPC for be support we. Yes, so a agenda because time o page aye near mami Ghana for nempe. And at the western world na yes so you know business partner for no so almost okay. Enti ugina ha. Okay. At the end of the day kra no we economic class ya ji agua. Oni IMF for so aye negotiation. Which akasifo ya so sika ne go yo. Enye nipa fufuro bia oba ni EU ne sa IMF no World Bank no omo against say we be criminalize saa de they don't want it enti NDC for no say ye de ade we koto pono no so a Akufo-Addo as a president as a nipa lawyer no e be den so obesan as a ono ankasa Akufo-Addo two your business partners na omo outside no enam said ye ni omo kita ho die sitie ni omo so stand on saade no e be ye din ama president no ena wan sign so a Ghana ha so ye kita na mene enti ye nya de koto board wa sign o wan sign o ye wini no because senka Akufo-Addo sign sa bill no before IMF for deal na menya sure senka omo be di atum ne aban na support wa aban no komo nye. Say I Ghana Parliament pass here and our sense bill no man be law e wo Ghana and anka ye ne IMF for negotiation and common ka to now me sure kra say o mama green light come here and as am so economy ne sinke so NDC nim say o ko sign na sanction bi ba economy ne be say ya ma Ghana for na to ba tiawo and one sign so Ghana for no dodo na ampe ombesi ato abati yawo enti no matter how we be lose yankosi koda
agenda no mo de bae okay ade we yo mo de bae na joma ai Akufo-Addo answer no omo de namase ye campaign NDC for the ye omo de ye campaign na no sa Akufo-Addo F wasade no so won say ye debate akoto wo say won sign wa che da ma ne busu ani akoko e na omo delay time e na ye di Supreme Court of whatever e no nyina kan lose no hu bio ba amanfo for mo ani hwe ne ma NDC for the person say we no mo ye ni ye what's happening so no credit say Ghana for mpe Ghana ni bia ni wan na ji sa de no just mo ye involve enti e beto na president san ade no na ye criminalize ade no ade na je ntre ukuru no ma wo se won san ya Ghana ni ne bubefu especially do nya atwomfo so called isofo enti me to aso akasefo ede beye campaign etia MPP4 o say ye campaign John Mama say ka we die mu da ho ade ne Ghana fo mpe aban no pese obesai anka ba platform bi obegina gwenya kwanya bia ka obeka che Ghana fo say mutu aba ma me a me ba mesai wanka bi da okọ interview kra ye bisa no o say ya obeba no president oni say president Kaniema bi nkoye ni ya hwehwem na nsem bebre present na nsan a oba ye behwe na ya tenten wan sheda nsi su people but nka se de nani esi abre a o pe power asa de Ghana fo agency sa de we ya nanado atwe asensen ho nke no an o de be ni campaign wa moso da because on person o de ne ho be hye bebre na be na kadan you say wa wini on sign anya de o be sign because one Osanya is the IMF day no crana no matter according to George Lapo on be extended. I say I to forcing on be extended. And I hear the 4 years in be trying under IMF. Na say we sign out na sanction bi ba na ye drop or move twa day no ma or be that survival or no ti woni plan bi ya IMF for loan kakra de be ba na odi be tuatua na ho kan na appointees no adidi no akọ na Ghana ni no wasofa. Enti onya dey a e be affect yene western world no nkita hodie because ebasa o man be suffer more amana buy na unpopular in the next 2 months and you won't take his decision onye no jitum wakra na amade ono wo shambo abage adige we bi ono wanka ho asem bi kura enti San George say unim ni omo be yoni say ye be fa oh brother yesu ye be say be no say no the 8th parliament no yentumi ampass no yentumi nsan fan ko back bio ye be start bibia flesh the 9th parliament no ene be bibia ekoto ho as speaker na tewo etwa wanyi a asakura na ye dia ba floor be debate eno na wi a ye be ka wo se mama so da o ye interview no o se ye be kwa koma council of state na o mo ahwem ekọ council of state ya e ho so be tuma twa be wanyi a oni na ho sa no eja hoko on sign da nya de obesan yo enti se obio enti afena me behwe sa so ko na sofofo nya omo mu hie nya me da bia no omo mu hie nya me anopa bia no eni Ghana media no said omo so ade ewe mu na San George aye hero no nam ha ni interview no me betena akiri na mahwesa nkufo ehemfo asofo eni media no na mahwe hawa omotie so omo kai nora ana so omo ye so smart so omo be hu se nkufo yi eye 419 bi na omo de aye ya abeji tumi abetena yeso me sa nkufo na mehwe omo so one day bi media house bi betumi asora no pa fa phone afre president no say owura ade sei na ono party mo kai hafa die na woye ana eye nada na sa akwa bi na ese frɛ ne San George no so no omo timi afrɛ no de na si ho abisa na the hard questions amana answer na Ghana ni bia wote Ghana ho no wa hu sɛ de nkofo we sitia we your promise fail number 1 ne me de mau exclusive omo sign ne omo sign wa hwe kura man komodie mu wa fi akonwa na so akọ because nya de obeye untumi nye because sign a ofi Ghana ho beduru ha ya hana obepe bosi akodi no omo ma no na se wuti anya ye kura ne kura de bia Trump Donald Trump by na America for on be slow down kakra but the Europeans ne de omo ntwen mawo
the World Bank and Co. Omo ntwema and I was a Ghana no akoye ho sa World Bank for no omo first born the way ye ni omo ya ho kind of democracy ne sa human right ne sa ya position ye ho asi ho no odo ho for nema we mu na omo mo aso ahye o aid ni sa ne ma nyina ombetwam yeso ye ti hoi da bia ye budget kura no some of budget no ye twen aid say beba na ye dia fund budget no enya di obesan because osanya na ba ne be yon popular ni sika sembe say niam bibire because man ankasa da form dada ye san for social sanctions goes wa dey na ba enti on sign e agenda NDC for no hu clear say we ni setisi ho a Octopus Putin be mani bi Putin no ono kra na ni na edin ona da so tiase sanctions e gunu so a fighting dey no ono no ni si de bukura onyantu nwie aban no NDC aban ne hu say ye de pema kofo ado a wontume nsan because of the western way and a fear force be dwano enti ye fan kopem no na at the end of the day no sign the omuni so sign na Ghana for to abamo nti enu nyina kan most of Ghana for to abati akofo ado because of sad way yes ye fan pem mahama one of the say they won't ntime nkan bebre because at the end of the day obeka just say o the day enti also one side